ri batsira Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 2 Mafhungo maurani nga chino chipinga care. The country is looking to us to secure an uninterrupted supply of water to all our citizens. Devo Sera Ramaphosa voitela khwelelo Municipal uri ivuyedzedze chimo cha ukwatisa vhuḓifhinduleli. I did not carry out the instruction of Commissioner Spies immediately because of the following. You were assisting. Commission ya Madlanga yo bvela phanḓa na u thetshelesa vhuṱanzi. Muimbi Shebe Mabena o hanirwa baili hafu khothe ya Polokwane. Ndi madekwana ri batsela Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Khalihaye kharibe rothe. President Cyril Ramaphosa voitela khwelelo Municipal uri vuyedzedze chimo cha ukhwathisa vhuḓifhinduleli. Vho Ramaphosa vho amba izwi kha mutangano wa komiti ire fhasi ya ofisi yavho ine ya khou lwisa u tandulula khaedu ya maḓi kha shango. President vha ri masheleni ane a tea u shumiswa kha tshumelo ya maḓi a tea u tsireledzwa u itela u shumiswa kha u vhona uri tshumelo ya maḓi i khou iswa kha lushaka. Vho Ramaphosa vha ri hu tea u tholwa vhathu vha re na vhukoni kha zwa engineering, tekniki na zwa masheleni kha Municipal. Country is looking to us to secure an uninterrupted supply of water to all our citizens, to all our businesses and institutions, now and into the future. Apa ndi musi murangaphanḓa wa shango vha tshi khou ṋea ndaela vhashumi vha masipala ya uri vha ṋetshedze tshumelo dza ndeme sa tshumelo ya maḓi hu si na vhukonḓi. Izwi khou ḓa nga murahu ha musi vhunzhi ha mimasipala i tshi khou konḓelwa u ṋetshedza tshumelo ya ndeme sa ya maḓi ine ya tou vha pfanelo ya muthu. Vho Ramaphosa vha ri ṱhahelelo dza maḓi na u khauwa ha tshumelo idzo zwi khou ṋaṋiswa nga themamveledziso yo no vhaho ya kale na u ṱumekanywa dziphaiphi zwi siho mulayoni. Our 8 metropolitan municipalities are collectively losing an average of 34% of all water purchased before it can be built. Some metros are approaching almost 50%. Municipal debt to water boards has tripled between 2018 and 2025. Now, this crisis did not emerge overnight and will not be resolved by any single intervention. We need a range of actions addressing critical areas of failure. President Vho Ramaphosa vho isa phanḓa vha ri thaidzo idzi dzi khou pandela vhabindudzi na vho ramabindu vhane shango ḽa khou vha ṱhoga uri vha aluse ikonomi. Muphuresidennde vho ita na u sasaladza fhungo ḽa u khetha vhathu uri vha dzhene kha mimasipala nga u ḓivhea ngeno ṋalani vha sina tshithu. The current system is too complex and fragmented, with even small and under-resourced municipalities expected to take on many responsibilities. As a consequence of these systemic problems, together with governance instability, many municipalities have weak financial management and institutional capability, poor revenue collection, and insufficient capability and accountability. This results in poor service delivery, water and electricity disruptions that are common, roads and other infrastructure that are not well maintained or maintained at all. It is ordinary South Africans who bear the costs of these failures. Vho Ramaphosa vha ḓo ita na u dzula fhasi na vhone ḓorobo vhoṱhe vhaṱanu vhararu u rera navho nga ndeme ya u isedza tshumelo ya ndeme vhathuni sa tshumelo ya maḓi, tshumelo ya muḓagasi, u hwaliwa ha mathukhwi khathihi na u lugisa milindi dzi badani.
Mulanguli o imiswaho mushumoni kha TMPD Vho Tshukudu Malaji vho hanedza uri vho ṋetshedza ndaela Meja Vho Lebogang Phiri vhane vha shuma fhasi havho uri vha ṋetshedze vhagobisi 85 solutions fhethu kha zwine hapfi ndi zwiito zwa vhuyaḓa. Vho Malaji vha khou dadadzela kule zwine Vho Phiri vha ri ndi vhone vho ṋeaho iyo ndaela. Fhedzi sedzuluso dzo sumbedza uri na ngoho vho ṋetshedza ndaela iyo nga kha dzi emails. Hezwiito zwa izwo zwa ḓura masheleni a mbili kha miṅwedzi mitanu. Mulanguli muhulwane wa zwa ndaka o imiswaho u shuma Vho Tshukudu Malaji vho dovha hafhu vha vhuyelela u ṋetshedza vhuṱanzi kha khomishini ya madlanga hune kha phindulo dzavho dzine vha khou fhindula vha pfana vha tshi khou ḓiimelela na u pometshedza uri yo vha ndaela i bvaho kha vhahulwane. Now, the question is, if indeed this ad hoc services were irregular, why would they go as far as requesting money to pay for something that they know upfront this is irregular? Musi vha tshi vhudziswa nga uri ndi ngani vha songo tevhedza ndaela kwawo bva kha River Space ya u fhelisa kontraka ya tshumelo ya ad hoc zwe zwa sia hu tshi vho dzhena khamphani ya Gubis vho fhindula zwi tevhelaho. I did not carry out the instruction of Commissioner Space immediately because of the following. The instruction was wide as it included cancellation of ad hoc services which were not affected. That's reason number one. Number two, the instruction was not directed to the initiator of the ad hoc services in question. Musi zwo ḓiralo vhuṱanzi ho bvisela khagala nga kha dzi emails u bva kha Vho Meja Lebogang Phiri uri Vho Malaji ndi vhone vho ṋeaho ndaela. You said deployment to these two sites was to commence at 1800 hours on that day. Yes, it is my... So you did authorize those deployments, and when Mr. Phiri issued letters in respect of these two sites, it was because you had authorized these deployments. No, they, Commissioner, they, I admit I issued instruction. Dzulo la khomishini ya madlanga ḽi ḓo bvela phanḓa nga musumbuluwo. Ramuzika wa Likompo Lihlonolo Shebe Mabena Chauke o hanelwa bail lwa vhuraru fhaḽa khothe ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Magistrate Vho Godfrey Netshiozwi vha ri mbuno dzo ṋetshedzwaho uri Shebe a bviswe nga bail a si ntswa. Shebe u ḓo vhuyelela hafhu khothe nga ḽa 15 ḽa ṅwedzi u ḓaho u itela tsengo. Rendani Raliphaswa u ḓa na muvhigo. Khumbelo ya bail ya muhwelelwa Shebe Mabena Lihlonolo Chauke yo haniwa hafhu khothe ya magistrate Polokwane nga magistrate Vho Godfrey Netshiozwi. Ro vhona magistrate vha tshi khou vhala iyo khaṱulo vha tshi khou sumbedza zwori mbuno dze muhwelelwa Shebe Mabena amba a si mbuno ntswa nahone vho hana iyo khumbelo hafhu ra zwi ḓa zwori o ḓa kheni khothe mathomoni a humbela iyo bail ya haniwa a ya ngei khothe khulu ya Polokwane nahone vha i hana u amba zwinzhi ri na vhavhambeli vha NPA Vho Mashudu Malabi ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda SABC a vha tou ri u amba uri ho itea mini u vhuya ra swika kha uri khumbelo heyi ya muhwelelwa Shebe Mabena I dovhe I haniwe hafhu. Vho magistrate vho sumbedzisa uri mbuno dzoṱhe dzo ḓo ṋekedzwa nga muhumbulelwa hononi u bva kha ramulayo wawo wo thoma ahuna na mbuno na nthihi ine ya vha ntswa dzoṱhe dzo sumbedziwa hafha khothe dzo ḓi dovha hafhu edzo mbuno dza isiwa hafhu khothe khulwane fhaḽa Polokwane hune nahone muhaṱuli o ḓi fhedza o hana u nga mu vhofhola nga bail. Zwino na kha ḓuvha ḽa ṋamusi Vho Netshiozwi vho fhedza vha tshi sumbedzisa uri zwoṱhe zwa dodombedza ndi zwithu zwo dodombedzwa u bva kale u swikela na ḓuvha ḽa ṋamusi ndi ngazwo vha tshi khou ri a huna zwithu zwine vha khou vhona zwiswa zwo shandukaho zwine zwa nga ita uri a vhofholelwe a bviselwe nnḓa nga bail. Hu na mafhungo magistrate Vho Netshiozwi vha amba nga J50 vha nga tou ri dodombedza kha mafhungo a J50 uri na zwavhuḓi J50 ndi mini ho tea mini u vhuya Shebe Mabena a tshi fariwa vha saina eyo J15 khou ambiwa hafha khothe.
J50 ndi application ine ya ḓisiwa kha vhahaṱuli kana kha vho madzhisiṱiraṱa uri mapholisa vha manḓafhadziwe uri vha yo fara muhumbuleli ane vha khou ṱoḓa uri vha mu fara a ḓiswe phanḓa ha court. Zwino vho madzhisiṱiraṱa ndi vha na maanḓa haneyo vho ṋetshedzwa vho saina hei J50. Zwino u bva ḽeḽo ḓuvha vho saina heneyo J50 kana u bva murahu a vha ḓivhani na muhumbulelo. Ndi zwithu zwe vha zwi amba uri muhumbulelo vha khou tou thoma u mu vhona hanefha phanḓa ha court vha tshi khou shumana na heyi khumbelo yawe ya baiḽi. Zwino a zwi itisi uri zwi sumbedzise uri khamusi hafha vha nga dzhia sia vhoṱhe vho madzhisiṱiraṱa vha na maanḓa a nga u saina J50 mapholisa vha yo fara muhumbulelo ane vha khou ṱoḓa uri vha mu fare nga hetsho tshifhinga. Ri khou livhuwa havho ndi muambeli wa NPA fhano vunḓuni Vho Mashudu Malabi vha khou tou ri dodombedzela zwe zwa bvelela na musi u vhuya madzhisiṱiraṱa vho Godfrey Notshozi vha tshi hana hafhu khumbelo ya baiḽi ya muhwelelwa wa Shebe Mabena. U amba zwinzhi ri ḓo dovha hafhu ra vhuya musi muhwelelwa wa Shebe Mabena a tshi thoma na tsengo yawe ṅwedzi u ḓaho kha khothe ya dzingo ya fhano Polokwane. Nṋe ndi Renda na Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi Polokwane. Matina ha vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya usikale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri bvele phanḓa. Vha muhasho wa ndondolo ya vhathu kha zwa mindende vha khou sedzulusa tshumelo ntswa ya thekinoḽodzhi ine ya shumisa magunwe na zwifhaṱuwo u khwaṱhisedza vhuno ha zwidodombedzwa fhaḽa vunḓuni ḽa Western Cape. Tshumelo iyi i khou itela u fhungudza miduba milapfu ya vhaholi vha mindende na zwiito zwa vhufhura. Vaofisiri vha ri tshumelo ya miṅwedzi ya rathi ofisini ya zhendedzi ḽa zwa mindende ine ya shumisa magunwe na zwifhaṱuwo u itela u khwaṱhisedza vhune ha zwidodombedzwa biometric system vunḓuni ḽa Western Cape i khou dzhielwa nṱha kha tshumelo ya muhasho wa muno ine ya tendela vhathu vha no shumisa bugundaulo ya khadi uri vha kone u ṱaluswa nga kha thekinoḽodzhi iyi. Vhathu vha no shumisa basa ya bugu zwa zwino vha khou kona u khwaṱhisedzwa kha thekinoḽodzhi iyi ntswa nga kha magunwe fhedzi. The new systems that has been in place now that are working, they are assisting us in managing the queues because now we are able to manage a number of beneficiaries at the same time. We are assisting them on their smartphones. They are connecting on the Wi-Fi. That is the beneficiary Wi-Fi, the client Wi-Fi that is in the office. Then we assist them. Sometimes we assist them as a group here at the boardroom. Zwi tshi zwo ralo fhaḽa ofisini dza SASSA Bellville zwithu a zwi khou fana na kha dziṅwe ofisi. People sleep over here by SASSA. And I had an appointment and they turned me away last week. When see Atlantis Cove. I left from the noon and would have gone to the Atlantis SASSA office, but I woke up late, and since the taxi takes some time to fill up, I was going to be late. Vha SASSA vha khou isa phanḓa na u thoma u shumisa maitele aya sa zwe zwa dzudzanyisiwa zwone. In total, we have 28 fixed sites in the Western Cape, and thus far, we're only outstanding are 3 sites. So 25 out of those 28 sites has already been rolled out. Vha SASSA vho pika u ḓivhadza tshumelo ya nga luṱingo ine ya ḓo ṱumanya vhathu na dziṅwe tshumelo dza biometrics vha tshi khou engedza kha tshumelo ya u ṱalusa nga kha magunwe na nga kha tshifhaṱuwo. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala yo sekena musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 72 cents, bondo ndi 22 rand 64 cents, euro ndi 19 rand 59 cents, pula yone ndi 1 rand 16 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,619, platinum ndi $1,958, oil songo kunakiswaho ndi $114.60 nga fagi. Musi Afrika Tshipembe ḽi tshi khou ḓilugisela u pembelela ḓuvha ḽa vhashumi, fhungo ḽihulwane ḽo sedzesa kha khaedu ya u shayea mishumo kha vhaswa.
zwiimiswa zwo ḓiimisaho zwi ngaho sa National Electronic Media Institute of South Africa zwi ri a u tovha na u shumisana ho khwaṱhaho vhukati ha muvhuso na sekthara dza private. They are happening right now, but we need to create those linkages with industry and co-create, allow industry to make inputs into these development initiatives, and also in the process create a bridge, what I call transitions from training to other opportunities. Zwi zwo ralo Minister wa zwa pfunzo Vho Buti Manamela vha ri mushumo une wa khou itiwa nga dzi college dza dzi TVET wo no thoma wa nwa mitshelo. We want to encourage industry to not just expect skills to come out of the colleges, but also to participate in the system. And it's encouraging to see some of them, going into that. But specifically on those who are already working, because our programs are not just for those who are unemployed. Our redesign of TVET college spaces to include training programs that will target young people who are not in employment, education and training, or those who are already working. Mudzulaji wa foramu ya zwa vhubindudzi ya Progressive Business Forum vhane vha dovha hafhu vha mufaragwama muhulwane wa ANC vha ri muvhuso uno dzhenisa masheleni a sina vhukono kha muhasho wa pfunzo, fhedzi zwa zwino vha khou ḓo lavhelesa kha u khwinifhadza pfunzo dza zwikolo zwa ndela vhana. The first 1,000 days of a child is critical, and up to 5 years for cognitive development. Tsho salaho zwino ndi u vhona uri vhafara mikovhe vha nga shuma nga luvhilo lungafhani u tandula khaedu idzi. Ri tshi khou bvela phanḓa na fhungo ḽi kwamaho pembelela ḓuvha ḽa vhashumi, vhaṅwe vhashumi dzibulasini vunḓuni ḽa Limpopo vho sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga zwine vha ri vha bviswa dzibulasini nga nnḓa ha mulayo, a vha na vhuṋe ha mavu, nahone mishumo yavho a yo ngo tsireledzea. Vho Maisela Likolane vha miṅwaha ya 51 vhane vha bva Rakhwatha ngei Zebediela ndi vhone muunḓi wa muṱa wa vhathu vhaṱanu. Vho thoma u shuma kha bulasi dzo fhambanaho nga 2021. Vhari vha kha ḓi mangadzwa ngauri na nga tshino tshifhinga tsha muvhuso wa demokrasi vhone na vhaṅwe vhashumi ngavho vha kha ḓi ṱangana na zwiito zwa khethululo. Ke na le 5 years ke bereka company ke berekang, so re ke reile le gore go na le mo e leng gore ba bashuba ba na le di-toilet tša bona fela, ba basubana ba na le di-toilet e bile ba namela ka morago ba sa namele ka pele. So ka morago ga mowe inone ile ya tsena fase ya shuma, and then go bile le diphetogo re share di-toilet le motho o moso kgona go namela ka pele ga jwale. Re no ba challenge mohlomongwe jwa le re nang le yona e le ya accommodation mo e leng gore ba basweu ba filwe dintlo, ba baso ba filwe kamera e tee, mo e leng gore ke challenge e kgolo e leng gore rena re kgone go ba le family, re ganetswe go ba le family tša rena mo e leng gore family ya rena o itlile e swantse dule 3 days, ba le bona ba na access ya go dula le family tša bona le bana ba bona. Vhadzangalwa fao vha ri vhashumi vha bulasini vho tsireledzwa nga milayo yo fhambanaho u katelwa na i kwamaho miholo. You can recall that in the years gone by, farm workers were paid at the discretion of farmers, which was a detriment to all of them. Now, in this case, although we are not saying the national minimum wage is a living wage, we are saying it's better, because even the increases of the national minimum wage are very significant and are closing the gap as quickly as everybody can imagine. So it's not a living wage, but it's something that we must celebrate as a country. Vhakomishini ya pfanelo dza vhathu vha ri vha kha ḓi wana mbilaelo nnzhi vhukuma dza vhashumi vhane vha khou farwa zwavhuḓi. In most cases, you find that the farm owner will just decide to cut water supply in the farm for the farm dwellers, sometimes cutting electricity. So those are the challenges that we are facing. Sometimes you find that these farm workers are being abused. I mean, being assaulted, and also you find that they are being some of them are being murdered with no trace. Komishini iyi iri yo ḓiimisela u lwela pfanelo dza vhashumi nga u shumisana na madzangano a imelaho vhashumi u vhona uri mabindu a khou tevhedza milayo. Vhathu no bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana abe avhuḓi, gombakomba ḽa mudau ḽi khou tevhela na mutsho.
matekwana khari mudira bresa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi vaviki va mucho ve matekwana namusi khari ravele mvura ine dona vukuma pala chisikini cha shango mvura iyo ikuvona ichikoferekedzwa nga mimuya ine yakuvudzura nga vuhari khari mudira bresa ri machelo hone ri do chalima nga chibembe yote machelo lichitsvanga kadivua huna makore otibaho ya dova hafu ya phera kutova hafu ravonela mimuya khaila ichikubikwa na pala chisikini cha shango tingazo ri chikova tsivudzo ri matekwana anamusi kavaravele mvura ine yadova ichikoferekedzwa nga madhumu yo mvura ikoravelwa pala chisikini cha shango na machelo lichicha vaviki va mucho vakodova hafu vari tsivudzo ri la mvura idobvela phanda yo dineya manda khari modilimona riravesezi temperature dza matekwana anamusi khari thome nga vundu lashu la ngeno Gauteng mna ri khou bikelwa gone mutsho wa vhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsina fhala Pretoria dzi temperatures ḓo gonya matshelo dza swika fhala kha 20 Johannesburg a tsina ndi 18 a tsina Vereeniging hona hone ri khou vhona o mutsho wa vhuḓi vhukuma fhedziha ndi mutsho wa makole kha ri mbo ḓisa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ri ḓo thoma fhala Musina hune na hone ri khou vhona dzi temperatures dza vhuḓi dzi tshi khou bikwa madekwana namusi dzi khou gonya hafho matshelo dza swika fhala kha 28 Thohoyandou na hone aiwa ndi mutsho wa vhuḓi vhukuma Giyani ndi 27 Phalaborwa ndi 28 a tsina Polokwane hone aiwa ndi mutsho wa vhuḓi dzi temperature kwesi bona swika fhala kha 23 musi ri tshi ya vunḓuni ḽa Mpumalanga matshelo lichicha aiwa ndi mutsho wa vhuḓi nga kha ḓuvua huna makole o tipaho ya dovha hafhu ya phela fhedziha lichita maṱavhelo aiwa ndi mutsho wa vhuḓi wa phepho no khou bikwa KwaZulu Natal madekwana namusi nahone ri khou vhona mutsho wa vhuḓi u tshi khou bikwa fhala Ulundi Pietermaritzburg Ladysmith a tsina fhala Durban a tsina ha matshelo lichicha ri khou lavhelela dzi temperature dza vhuḓi vhukuma fhala Eastern Cape ḓoroboni ya fhala Mthatha Conse na fhala Makhanda Maletse ai hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhala kha 15 kha ri mbo ḓi ya nalo ri lavhelese fhala vunḓuni ḽa Western Cape madekwana namusi ri khou vhona mutsho wa vhuḓi fhala Riversdale Beaufort West a tsina fhala George Hermanus na hone aiwa nga kha ḓuvua huna makole o tipaho fhedziha lichita maṱavhelo aiwa mutsho ndi wa vhuḓi vhukuma no khou bikwa kha ri mbo ḓi ya Devhula ha Kapa madekwana namusi na hone ri khou vhona mutsho wa vhuḓi fhala Calvania Carnival a tsina fhala DR Kurumani hone ri khou vhona o mutsho wa vhuḓi vhukuma Kimberley dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhala kha 19 musi lichita masiari musi ri tshi lavhelesa hafhu fhala Free State khou vhona mutsho wa vhuḓi khou bikwa fhala Frankfurt na fhala Kroonstad Bloemfontein hone dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 17 a tsina musi ri sa fhala Harrismith na hone aiwa ndi 17 musi ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽa Northwest madekwana namusi ri khou vhona o mutsho wa vhuḓi vhukuma musi ri lavhelesa fhala ḓoroboni ya Ottosdal musi ri khou vhona dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 20 Mahikeng hone aiwa dzi khou dzi gonya dzi swika fhala kha 21 tshi lavhelesa fhala Tosca na hone na fhala Vryburg ri sa hangwi na fhala ḓoroboni ya fhala Taung nga kha ḓuvua nga matshelo na lupepo nyana fhedzi musi ri tshi ita maṱavhelo hu ḓo dudela helino ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi